Nsuta peposo. Kodwo mfante ba nsuta peposo be ye adwuma. Na medi maame bia na yefre na anti Maliam. Wona di animu ma me hu kodwo mfante. Na me ne be ma tete wona ma. Ti etena wona ma kwa animu a na be ma nya sika. Na wotwe mabo. Akofo ba wofro. Na jame so mapem ba bi ne matena. Nti me de men kan tenten ti ejai 4 years. Na me de me te wona. Ti de bi me kwa chi mana me ba. Na me hu so number so me phone so no ofre me. Na me se me pa metim no aka sage say 8 na me ne abre. Ti bo be 8 na ofre me. Na wasade penasem sa to me na me se ai wonu akochinjine wasa bai. Wo de ye ba yire papa. Wase wo dan na makwa mpaibo. Me kwa mpaibo bia ye se wo na me no bobela ebegina. Enti me se de metie bia no masesa. Ti sa na me ntena. Na na metena bo musu ehu me ban. Woni metena kwa me no ntwe mpra makoye onho ade. Na me si ai wasa aba. Ese no mom de me ya ma adwen se ma wo me ma nan. Oba ba ako. Enti me ngu biem me di pa na ma bre na ma hwe me ma no. Omo na me da achi. Ka sa me ka na waka me ka won ma da ko bet chedra ko bet ma frɛ be mpre be du. Se na no ano waka. Ti asem ne ko di bo so me ne na wotwe me nu. Na me se mate. So be ya me ho ade de a ene mate. Ne mpana twa de me ntwe bibiem. Ana ja wo frɛ me na me de bi me de ba no hon mo kro no ma francho ai be bo ho e bo ho petresa e hon kodwo mfante wo emesin e hon wo na me ba no hon ana wase wo busu obusuafo ne ma wo mbagege na fa beto manim na me se matene me ko e di be na nsasa ne nan na me ko me kurom na ja me ko busa me wofa na wase wo ya de enton ya busunya ne mom do benya akra bia se be yo be hwo yie eno nko ana hia na me so fa me da wase no ano kasa ana me sa ba no hona me bebo no se bla kodwo asama me wofa aka ni wase wo ne se wade de asem bia ni ho na me kwa ma to ne ma aka bi e wo hodada nti sana te de a ene wo na wo na se me ko to akra de a na ma ye ho ade afla na me se ma wo me ma nan wo baba ko ba nan kana me pe nya me ma de nya wo baba ko nga won kwa me hu biem se be ya me nya ho de na me de ahwe wo mo je se me ne obi a wo hwe mo be ma no wo ba na me nya nga se na me te won mo no so wo de me no wo ba ko pe na ma ye ho ade na ma tu di na ahye no wa hye bo no nyam na me se mate te didi mu a na me kwa nyam me ba me kwa nyam ye enti me nyam ye nya be 4 months na be ma na asa wasesa no no ye wanya adwuma bi ye kasa nyam mu no so no me ne betena sate se be ba betena se no na adwuma na breaki be 6 months de no wanya adwuma nko enti oba o nyina to na me so abrabode ye bone saa sabi ye mpesiki ye me kasa o mba de be ma no woni sika enti no me ba ye na sabi wanya adwuma nko nti sika ni wonti me sa ko machi da bi ye nko ne saa me mpa no fo mo ante me saa me ne tena mu se me ko bibo so ware mo na se me ya la na me nya bibi akra na me didi dwa akra na ma bepe me fom aduane akra na me de aba ye ba na service ye nyanam 10 siri kwa na me ya nkwa na bi ka de kye no kwa adwuma na ma ya se be ye obenya bi aka na no a e bi na wanko ba bi akra na se be ye wo fie na ye benya bi ye den adidi saa be afe ene re yetewo ti didi mu an wonya adwuma na ofre man na afre no na ko didi adwuma no ye bi afe man ye ne na ekira ne nkyena me susu minim sofo bi na me ko da na se be bi oba wale me oba ye me wade ye se atu sika sem adwuma sem wanya adwuma obi apeso wodi adwuma ne fini nsem timi sra boa me na be me nya adwuma na nye be ma ne sofo ne kyekire me ho ne ma me ye timi ba no ho ti ada me ne wada mu edi nkoma na wonya akọ mo se da na ko no tum eye adwuma wura na me se nya me wakasa se nya me ye se wo ye kese ampa ne de magi wadi to ye ko no nyina wie no se da na ma na afre me wo se adwuma wo de ama me nti no me mla na ho ne ma no so menti ne ma no me magiska na anye na me se awade me da wase na jawo fak o siesie no o yasa tomatale ma me dwala ba ko wie ni so si wo no dwale wie ye na o ba ma tonatale so na jawo ko ye akwaji sikai okwa ya afede wo baba tuofo okra wan na jawo bae wo ba so obi epro no a obi ne bako no de nsa ayi manim sade bia mada me so menya hu ne stand ne sa no ntimi yesa me na akwa no hele tu nkro mo sade mada so na me na ye plan na jam dem de te won mo enti mu na ana me de me sa ba be poso timba ye na me sa ba no hon mo no me ne be hia ye ade chenye obi a me nyem be 4 months no na me bidi anya asam ketowa me simi ko bu pipe be bu abe sine ne ma egugu hon mo no na ma ye dem won mi fe me ko san so ni ba ye me pagya me nsa me so anso ni sepe na fe de mu de tumi hon ma no nso so apie na me fa afro me be kodwo da me mu de tumi me ho ye me basa
Senya dan say front pa me betena no nso abo no nduin. Na brante ni mpie efie ho no. Moja etu gidigidi. Moja etu me na me dadam na moja etu me no. Na brante ni mpie. Na me de Awurade gye me. Awurade gye me. Awurade gye me. Wo so fe jale gye me. Wo so fe jale gye me. Na wona na ma be kansa wa me. No so ye de. Me kura mu bo so me kase wo me fie. Na me sa kasa asam na me kan. Na se be me hu chiri na wo peska be. Na me ko na me fie. Na me sa suro fi se. Ada na me site efikase wono nkuto na dem. Kuto na te fie me nyo bia mfre no. Ntia ya sa na asam hom no. Yira me a me hono me hu dia me pesa me ya me ho. Hwan ma no ba no se ada. So wan na wo frɛ no. Kodwo mfante. Be ma na me ko no hono. Dabi ubo edin bi. Kodwo mfante no ana bro no so petra sa no ana bro. Okrom ebosom na wo boy no na me ka. Na fe jale Sheme. Na mo de sheme ba be kan. Moja ni tu no. Moja ni tu me na me da won carpet ne so ofom no. E na wo kan dey. Na me kan na fe jale jeme. Enti won me na wa ba ye no. Na won ma adan ade asem. Ana me so me bu nso na ye mpega me nsa se de moja si tu me no. Me ko pepo so. Ana wa se ma me mfa won ko drugstore bi wa se na me fa baba wa bi wa ha. Ababa wa me ye me de ne ko ye no. Drugstore bla ne ma na duro ma ni nyina ti me yi bai. Na me se da bi me de ye fie on bosom won nti na wo me se ye kwa asore mum enso bosom ye fie ya ka kire yen se me mistake de do ko ye ne bo me woja me ma no na se onu meduro na de fa wa na e wona de se me ka metwa asama ban metwa nto se kwoyo mfante no meduro fa me abla me hu na ene na ye ntoro na me bedi ato no so me hu ya se moja no e tu me nti me preso bia no ma me sister series woni bi nti me so sister series beti me na ma kontifama me sabe ya meduro na hia Jame kwa akara me ntwa kwa nkese no ho so cars e ho ne for cars wo fa for man san wadu cars ho no mo jame kwa na me si kwa nkese no na ka wase obetima akwa wontimi nkonko so na bla bese kwada na me ye nkakra nti aka me betwa kwa ni mu no afa na adene mame na me timu sa ma ya mmele nti na me koto na bla bi so se ogina mo ye kwa no so hwe me wono ba no wase mame na me so be me na ye be me no nyamfo me sere wada wuruma so me mu na me yale na fa me twa kwa mo se wonye mesian wasale de na mo na mo se ye yizo nyaye na menyemo anadwo na ukọ oba wo nchen no ono da ya na me ba cha na we hu se odi bibia fa me ka se me hu ya na etoro me enti moja na na etu no ne de ade a ene wane de aginya me na nanim wan ko hospital me ko yin enti me ya na bla na di me twa akwa na me fa aka na me ko si na ba to me fa aka ko si aguna ti me duru aguna no taxi na me ko tena me obi anim ti na ma ya mela nti me damu enti wuma bi na no se wabdi nsuwa be gina ka na ho se da me daka mu moja ni si tumi no no se driver ho aka ni sister me na beda mo kai mu moja etu na ni ha na odam mo ha obewu enti me so me ko so me ba panyin na me frefre ni tran number ni dika o me phone won ma no mo je phone no ma ya mle na me ya na me di me nsa ya san se phone she me bag ni mu to mu ya mo phone mo se ya fra wo san wo se mpa che fra me silas ana so ma me di se no so ma mo wanyam what is it so yan was any wada me kai mu obedu aguna enti moja to na etu ntie mo wanye fa na mba na se ye won su tapepo so was na me ne ba hɔ no ti do ba ne du hɔ no de me twa mu ko du hospital ho to bo hwa me mo so akara ama mani ba ma ho so akama ya se ya fa me ko ya hɔ no hospital kese ma mpon no me ko hɔ me ko di bo so me ne na wɔtwe me yenu ko dwon fa ntie nsi hɔ no ma me hwɛ me se sabe me ye nipa ana we fa me ana se sabe me ya bo bi wansi won mo da na ja ye be ka to ofu million me fa wasi me ni bi won menya mu fa na me dia ma na me so de fa ma me no ma me 5 million na ja me pesa 7 million no so na ye me na ja me ba fi ba wonya wansi woda ama hwe me sadia me hote sai sa me hote sai na ja me de ja be ti me ba bi efiri wa me na asa na twe me akanti na me ti me ko akra ko ba ti di ba me ko mani mu aka na fa di ye me na asa na ye na me ti me nante Jame nyama nso wo hɔ no ma me no anu aduane wo hɔ no mo de ma no me ko hɔ no me fa nsere ba bi ne nyama wo hɔ no me ko yi na wa fra me dan na me se bla wo se be sa wo nyama ne fa ko na me se ara aduro sa me sa me nyama ne ko kwadwo me nyama no ne nyama ne me me sa sa me de sha wa se be ma ne de me hu bia mu nka ho na ne ma nyam na so wa se me sa me nyama de ya ne me sa nyama ne da ne wo kura na me no be ko na me ye me fra ne wo fa wo nsuta na me so wo fa se le black odwa kan ti Mr. Kachen za me se menya ne bonin me ne batena won menya ne bonin bi anso se me sa me ne man ti me se busana do ko dia maye me sa me ne ma no fa yi frɛ no manim fara mi tu ha se na me so ba o me sa ne me so fa wo boa won tu oda ni me hwa no wote wo fa si dio sa no de yam yo ni me hu nkra ba me mu a makodwo sa ba kan ya me sa ko ayewrade akoto ya wo mu
Ni jaya edi say ansa na masa aka abom. Oh, me ni jaya bi won ma be se bi afe bi amfie mienu. Na wani mama ya sako ka bom de nya 4 years ansa na yesa be ka bom. Montem te ye no. Mfie nan ye chi ansa na mo be ka bom. Na mfie nan ni mu nyina wan hia be ma bia. Ba chere na ya ma adwen sa me mfa be ma bia bia na me hwe me ma no. Se be ya me nya ho de ahwe me ma no. Na de gidie na wonya wo ma mfie nan ye chi no sa ne kwotena Die mane ka ene se wo sitie bia ma sam de wo sitie bia wa sesa. Nti samene ne tena won mo a wanya me saade ne bio be ya me ho ade se na me hwehwe no na me so maka walefo ho bi na se ne wo panyina ne se be ma be ye wo ho ade tira me sa akoye to asoye nti mene ne nyem ya ne mu na ache se ye moja ne tu mini mu no na ya se ye yi me ba fie no still na me samene ma me de ko tu we nim na me ko tu we still me samene ma na me fa kam se ma me ko sai ai masari mi ti akohyem asama to men e ba to so ensin ya ni me wudo ba me na me koye sa be na nsu yowo mu nti me duwa me koduwa be 5:30 to 6 me kontam nti me duwa me bopun be wa na be ma ni miyepuno no hono be bi epuno se be wo be yedan na me se jam be asam ne na aka ye no na jam wura hono mu kitchen bi shem na jam ko asam ne ma nyina gu botum na me wura dem mo nti me wura na me se me ba cha ba miskana me mfanko kaza nyem nso wa friend ne phone so mu da wan mo se wo ye ko be se be bia mati na se me so meti na se wo ye ko akasa nipa me ka bia no wata waso dia ye ti asam na nipa ne ka enti ni ko bia wata waso se wo tie enti na ko na wo ba fe no wo hene fa ene ese kwa je ne sande wo hene fa ana ya wase me dwale aba ko dwale aba na me hu se ensam ko so nta be me fa kwa yisu se ani mo na ko dwale nto ko dwale no mu no me de me muna manim ko so me kan ma tema nim ana ye toro me muna manim ana me sie akunya nim to ko dwale bai na nso ne still na asa epetebete ngakra no ase ya mama se esimilen dan fa ko to ne me se bra ko jo bo so me na ocho me ensa no ma top money da na so ba me de bia 20 cedi enti sa se esimilen ma se ma bon krofo bo senya ade bia ko hospital nti no me sa se esimilen ni kwa ko tue sika no na nyame ado na se me se ko pa bi ma ne nipa na ado me eden ama me na me fa nkoto me ne ma de me fa nkoto ne ma me ko tue ka me de so ma nkoto ne ma no na yi wadwo sa chese wagimi ana so oboda na yikurase ni ba na se ne wo wadwo so de ko tia ka na ko didie de ya ene oba no ba mo ano ana so de ne betim fam ano awutim no emfutrom na awutim na ho na de oba no be ma wani abrese won kwaye o ho ade no na ja se ya adwene no de bo me na minim ne tirem adwene na me de ja wodi se esimi na ne to ho no ento se me ko metu me safo antu sole ya ne ko na topno ne mu na me si wo na me sugu me mu na me ti no sugu me funu sa to sole ya wa ko na na mis wo se do be ya si frere de ka se nyem so me wura dem wona ka me mpra dem wona ne me hu oba so made ye me pra no awodanim ti wan ma me fa so made no na me se asomade de hin bia kupa yi bia shame bi na mis ma so made shame na kupa yi de ne beto dem ya wo de hyew enso bi da ho ana me bo matade shame na me fa na me pagya me bo ano ana me gusu na me pra sama muna manu ntim kwa na ma pra sika bi 10 cedi akwato atwa bonto muna ni ntima hu se ma preska akwato atwe eno ba no se ska na sister cities am so obra ko me no time me mpani fo tete me no o mo se ya mfa ade ma wa mfa won san kanti me no me no tra ye nyina se ma bia wodaka no se 50 cities me hu to wakra me se wo akọ na me se ma 50 cities ntima hwe na ana me tra mpa no so na ho no me tra form no so na form no ho na na me se ene na gu form no so na me pagya form no me pagya se pe no ba no afon ashe matress na se na ede na hu se fo ne ye oba dia sa me miamia fo me miamia me so ba ko ne me enu antima so ba ko me so na oba picture no abeda da so ente da so na me hu kokko na me ai abaya de bota chine de bobo ba asema siwachi ai menyam awa wunim kwa we ba bro no so bota se kwadwo mfante no ba anyem na se wotime bada na se ne se wo fa ahemfa na akoyo se so ko na be ma na je ofo na de menim na wotime ba bada na wajja fo no wase dia me fa fo no na me dia komi kuro me poso me fa fo no me de kwadia kwadwo mfante beba na wode obato mabusu enu a o mbebo ame ya me fa fo no na me si kwa so na me de koyi ntimi ne kwa no woman bi so ya store ho no ana me se ma black ojo baka jan se ne mpra fo no mafa wa ma be poso a me de fo ne kwa plan picture da ni mu ne fo ne kwa makoyo ba ne bibi me kasa ade a ehu babo no beba me so me ano ma ba kwa me ntimi nkon ne makum nipa ehu na me kan ya me fa fo no ma me ne se fa fo ma dina fo na me se ma me buo pa me stra fa cha me fo ne diem ka me ba ma na etoro me de kwa be poso
ya me fa afo na me ko me so ani me ko nyina madam no so se me blechi ano no so frɛ no me ko nya ko so de back nkre na me se me mpeke me ko na nyam ko du be po so ntimi ko du be po so no na me ba ba ma panyini so ha da wo so te baabi woni mbara no ba no frɛ me ba na ka che Silas ka che o ma me se ama mi kwase me kun dada nkacha ne so amfa fon na amfa mlemia fon ba fon me mpana so ya kronfo wo ya wi obo me searchings ti se wo bi o ne skasha wan man ko befa ti mbana sa mo bi no se me ma me de wo nya kronfo da ne mo bi ade ade ye no ene bi ase ska na sa fon na da no watam de abanti da kwadwo bra pepo so na mo mekana asam fo na asam ko wase wo mo ma me jimi no de bi awo no de obusuafo nya nyansa be ma na wo pese wo ye ho ade no na edidi watema kira wo ba panyini na wonim se me gina me bare nchen na me bare nto aka na me kama no ntum nya din na me ntie nsem obeka ana atam de die oba fotanta je se me ya ho ade me kwadwo nti ska me ya ho ade apota nka me be koke yeta kwa echa bodamfo nya ro ka che me ba na mba no so ro wankasa wo kasa no ho de ni tiri na kasa ma ono nso gina fo no so din wo ya wa mi sei me hwe na me de oba no otufu se me mfa be ma na watu me fo me ko fa ablante ni bi o ka chem se ma ablante wan hwe ya black ojo be se ku emre otwam nyame nkwa ka ko no adura wu won ho ene odo no dinti na odo no sa enti me ba ne kan sa no ma me ba enka wo ko no madura wu awo ko Dwomfante ho adan se me ne ti warm no asa me ne ti won wo kwa wunyanyam ti se me ya la sa ade onya dwuma no ya na ko fo ba wo fro wo ka se pa no abo oba na ala be na no abo wo ba ni oba na ni ntimi so menya ba ko na me so so ni mu ntimi so ni mu na me ahode betimi no so sa be ka me shegotem na oba na bo me ana woni abrese chinchina ademu kromo no mo wedding no awade no bibi ma mo ho na dientia ebia mantemo na wote na obi ware enti wo hu ni se adru so dientia e ba jo nti sa na de ba ko no se wonso oba sa wo na woni kunu na no obi a ba no ye na bia oni so abra boye basa na ate won sister me pe obi ko oni kwa se oba wo so bo woni se ebi opon nso ba ye na na me se woni kunu a woni hwe no sister me pe o sei na sa so mo guguro ho enti nga me pesa kana wo ba bia wo na na se ye wo se ba bia e kuro bia so wo ho ukuro mo de na ye ha de ye hu ne wo kan bi ye kuro ye wo mu wo ha de ye hu bi obi ani abre ye adwuma sa wa wonsia wo ye adwuma de hwe ne ma enye bema odidi watem bo fama wo wanim mame madam twaso aso woni awonka bema odidi watem wo bo wo ye say monfre Konfante mame dia menka menim me kan kire na je say enga hono mo de nya asem tie me de me kanatie o ha no ye din aka ne entie ese me ha wa me bo mu an se yesi a me tu angasa no me wo serious pa me ba yale da konfa no chima jansi pa enye ko asen kan betena kwa baba manum na so ni go ase wo gume na wo fra me no gume ni ma se a ko di be she me na ne mprafo so afra me number mo an bema no ko twini a wo utu awo bontina ai ko Dwomfante ni tissue mame enti me na ma asema me din na ma an se ko Dwomfante me na kwa Yimfi FM me na kwa me pa cho membo bo ba bia enti kasa me na chinchina me ne kwa ya fana no didi radio station for that time no ma twama asema na bonti me se me aha enti ara no na me te Konfana chi warm na me hware wo me ba fon so ara me tie mo asam no enti wadru ha enti wo ha no sera mo ma anya la shop mame na mo nso vo ma asam no mame mi hu mo no kore sabe ko nyim na me hye ko Dwomfante a wiase manyi na hu manum guase a me ne mo wiase ne mo no se ko Dwomfante me di ne wa kwara no ho so wa ye na sa kwara nya ne ba na sa ne ya metu kwara na wo be ye ene doctor proof sa kwara nya ne ba me mpani fo mashiam me ya mo se bia na asa chena me peskan die ne sikan dia ba na mo se be die ne no na se ko Dwomfante ba mas mo manum de menka yese case na se awie enti se wasem nyina mensu mame asem wasem nyina ne se ko Dwomfante mbra ne yenye DNA kaza nyam madam me pa acha me da se me ba social warfare am ya be ka se be di bro nya ni mu no am ya be ka asem no ema mo ya se bosumi bia no makra ne 6 million ema wagitu mu anti wo mo je bosumi mienu sika ma me 12 million mame ena mo ya se di blonya no wia blonya na hyase no ne bosumi bia o ma me 6 million ye kwa bia ne de wage wio
wo fra me fo so ka che me se makonyi nyinsa no ba bi wo on nti ska no won tua da nti 8 months na wo mu ska no won tua bi da tara no me ko wo me ka che mo se e won mo me de me sra mo me de o ma se na me de asam na baba ase ya mo maka asam na mame nje se ko yon fa me hia na hwede me hia na se o ba me ba no DNA wo ye ne DNA bi re sakwa na nya ne ba me ko to afidie yanim apana chawo sabidi nyinsa obi nyinsa ba hye no mapana chawo ne ma yanda se ne menya sika kwa mana ma yanda se mpanimfo amhiem eda se sasabi sika kwa no bokra ma akobɔ na me sika na ma hye mpanimfo amhia se yansam koyon fanti me ma wache ya no mama na bibia bokɔ de bokɔ aha ye Lawson TV Lawson Afisem ayo oba dan na de waba hasa wo ne na wo onhwa abofra no wo de ne nam se akra ne nya wo dia ohia so obeba be ye DNA wo se ne sei ase mi me ye DNA wo de nam se akra ne nya wo dia enti ohia DNA wo se ne sei ase mi me sa akra ne nya me ba me pa cho sa ma me nya sa na wo ka me pa cha sa na me ka ka kire no na wonte owo so yo ko yon fante me pa cho dan na ne ka sai me se me ba na ma woro no akwa ma tu ni di mi ana mama ni di ni enti me se bra be ye die ni na sa wo ya wo hia ye te sam ye ama bu hia nyina ye hiafo sa wo ya kwa ni die ko pe bosia na be ya kwa ni die wo ye na sa akwa na nya wo ba na sa me dan na me tu wei me di me ba na ma be hye wo akwadwo sa de wo wonnam no sa no da me pe bosia ma be tua ka me nya no why kwadwo ye tie o ya no ma me madam me no abaga no atwa no aya sa no ne me ye o de ba kwa di me am te wiase no am so obi enu ha ye ka no ha bojan mu am so no o twa no na boja ba nde am so ye ne ya o twa no na boja ba ne do no ne de ye ne ya wo ja se o de ba ne ba no so ye li de ni bi sa afra ne papa wa nyemfa o de afra ne ma mi afi de wi eche no o sa afra ne ya ba ma foforo ba am so no de afra we me ka sa me hwa ne de am so ndo ade me na ebia so bia no ye twa no ha boja ma wo ja se o twa na bla boye and I'm a canoe, Lawson, if you get so say, Dana, no, can I blab with you by Yassing and Nadia? Be ye DNA na joba na hwewoba na wo ya adwuma na ja ma fama ba fama na ja na yankwa na sabe wo be ma sa wanim what do you mean? Eto won kwa de bia usuku ni kwa da gotem na ni so atwifam usuku na wakwa brofo na woka won kwa da gotem me se be ye DNA na joba e kwadwo na wo ma na wo fofo be ka kire mo ese wo be ye DNA wo be ye DNA fa ne bra wa bre wa na di wa chi no fa ne bra wa ba ko pe na wa ba bre wa na se wo kura po mo so fa ne bra me fa wa mra ti se na do bo fu me subanya ababa ne subanya kwadwo nyankwa na bodua me se be ye DNA na joba no what am I going to be a war and we who be on the wall? After Papa, God and Papa, when you go to look at them, I don't know, I'm a 2 years. It's not for me now to make boy. If you are to what you could do, man, no, man, I know what you could do, man, conference eh to bona me musa wasemwa ha na se wadi nka wo wa hwe ni 2 years ana afi o ka che wase sa akra ne nya wo ba madam thank you akra no ya lo de di no na ni na bre ona to na de bra na fi do de ni bra bo se me so ba te me no enya me na mama na bra bo esi ni ye wo ja se enya me na mama na bra bo esi ni ona ma wo ba ko akwa god no de hospital madam mo ba mo nkwa ka kula ne peta na mo fam na memla ho na mo fa kompe yenye ni so die ni eso na fa na fa ma ba ma fo prese eye kodo me no ba because fu atie bi kwam de pa so mu tie owo ya na ma ne fra me na mi tie ka ma ne ma yi ni ko fie me wo ko won fita ko bi ta mo fam wo fa mi san se kana na de ntina wo de oba ne ba ko ma ba ma foforo madam mo mi da se wo bu sam me so wo de be mate na se wo ba ko tuwa conference ye gina so ma mi onya wo ni be mate wo ko fa be ma na wo ba na se be ma ne bo wo bia na nya bia wo de wo ba akra na ko akwache be ma na na won ha da kwa no ana no wa fa ti kojo ma enu antu kojo ma enu be pa so wa fa ti antu me se wo de side nya mo so wo side o be ma wo ba hwe baby na be ma so support bi sa na tie e ya fa ni nya na hwe ba na akra na yale na madam akra da ko mfo no che ma fa akra sa 7 months ye no make a bu system line 1 1000
na fa ya sada be to me sa na me frɛ de ni bosu mi enu won ja ta madam de na wasa me ye na won ja wasa me twi waso na wo sha akra na de me ka won nyem nya adwen enti wo fans nya ne fans am de aba no e no hwan wasam no woni enti madam fans am de aba no hwan wasam ya kwa na ya asam de won fan to wo e na nya ne fans ya fans ni de kuta me no no wasam am de aba o e na me ka me ko me boso mu tie wu e me no wo bi wo won mo wo ma ya so I was 7 busa wo di di me no and oba wo kwa na okode dia na oba wo hospital pa ya je sai aso wo kwa de nyame na bi fia wo be ma wo e je to nfa no ko be okojo me nu wo de bi di wo na dia wo de wo kwa na wo ye nipa wo de me na Nese ode oba koma be ma foforo nti enti na wo ne ne baketo we no waye wadwen se wo nhwe no madam aye to nu ti a me nhwe no I was saying, I am a me so di bia di me kan intram so meji me ni no because di bia di me pipa enti sa to me no say am ba ana na wasa me so so sha akra no o ja to na no ka tam sa akra na nya ne ba na nya me ba enti me kwaya djuma fa ma sha akra na fa so di bia di me ndo di bia di na ada na sa me ni na wo me mpesa me be di obiam tia me se ba yakwa we di ni me mpesa wo ba be bi e je me se me watem ye se ya wo bia ni me se wa no ya enti nyuma no ya nti so ntina me mehwe so wotimi di batama na me si wo na be ma ka teje e da na de wadi me papa eni wo ji batam na wotie fon so me se ama me ntia bi eni kwa ye so le metima ka che me ma no na eje mfanti se o ka kire ni se wo be ye ne ho ade kwadwo mfanti tie me wo wu ya o akra we na ni papa ni o we enya wo papa ni atawani kwa sabu atawani ko ja kwa fa na ne nyenkwa no o mu tani kunu ni kwadwo mfanti madam o hia no wo se o hia ne bo o hia ne bo ka kire ni se wo be ye ne ho ade de enti na wanya ne ho ade me kwa cha ne bo wa bo so wo se wo be ye ne ho ade me me ye ne ho ade ne su ban wo yo de su ha fa wan ye de oba ho ade ensi ebe hia o ha se wo beba na ya hwe sa akura no oya wo dia ana se wonya wo dia se be ya ye beto ye na asumdua aba wona me piata na saka na me na me kobo na so one na ekobo mami obusa o eka no hwan na ebo die ne ka no ono na si nkete me se ne ba won hwa akura no no se enya ne banti na won hwa akura no ana ne 4 days wo frɛ me se akura no no ni me se mo konfo no che me wo ma bi na me de phone ato wo so won tie bi na waka me se akura ne nya ne banti na sa social office ka mo ka so won tua no won tua ne ntua tsena nja kwa me ko pa akura ne pamfa akura ne ma no etu won se enya ne ba akura no won to ne din won to fo so talent sha ne wi die mu da ni nyina me ya me hwa akura enya ekwo 1.5 year ento ba yana sakwa na nya ne ba me se kro no kwa ma ko ba betua ne ka ba bo wa ha dia ma no ya hiafo asefo te same no ya hiafo ba ko pa bo sia dia betua ne enti kwadwo mfanti ye be hia wo ha no say Lawson Afisem Lawson TV kwadwo mfanti meet mame me ba mame nkasa wae wo dia ba Lawson Afisem esno obia ne najuma kwadwo mfanti ani dia mtie me kwadwo mfanti wote me nka mesrawo ye kom na tie me ye hiaw ewo Lawson Afisem Lawson TV Lawson Radio ewo eye Kumase eno nti nyame ya adoma ye behwe wanim sa obeba na ye hwehwem ehu se akra no ye wodia anase onya wodia enti producer no beto aso ewo achi ho why me pa cho wo so ti menka hello me be hian e wo Lawson ahoju run about why daba nyame aduma o china kra wo ba ye be hia enti producer no beto aso ye be hian so obeba na ya hwehwem sa akra na ye wo dia na se onya wo dia muntulofo na nusu ba ye o ya hya woni muntulofo be man kasa sa oba woni na tena woni na dade obeka so ya hya woni ene sai wo fa no kwan wo kra se obetua ne ka be man kasa sa ye be hia why kwadwo mfante onsem na o keka no mame enti kwadwo mfante obeba aha ye Lawson Afisem mati enti obeba kwa akoma to yem elder International se kwadwo mfante ebe so kire se ono nso ofa ye friends ayifo atutufo nyesa se sa no ka kire wo bai dia na chese ono nso na dwuma a wo ye ene se ono nso na atutufo ne da wan kasa yi ho no ense se wo kasa asem no asem ba ye ka asem na aba no na emom ye mfa asem no ho endi di obi atem sa oba wo ne na tena
ene no ada sori die ense se wo kasa asem no ekire no na mafia ansa bibi kakra kire madwene na sister wonne kodwom fante ewo madodo sen me pese ho nkwan pese mi hu na afi me kama asem bi wo ho wonne no wo madodo sen wonne no wo madodo sen me ba cha ya akore ya madam ya jini wone ne wo baba ko okay de enti ema mi busa asem na se na o pa kire se wone ne wo ba na wode akoma be ma foforo eho no na ema mente ase sa wone be ma tena na wo gitum se wone be ma na wode a na se be ma no ehu sa akwada ne ye ono ne ba na oye na sede ba se ukoje no koma be ma foforo de a eye me nwanwa se kodwom fanse ko so nso to aso se oba mene ne wo ba na wode na koma be ma foforo na metu aso ene na tena asa wo foforo eho no em se eho no ntiase no entumi ama me na eyese afia mafia wo kan se kodwom fantemra asama yenua ba di abeto yanim yi eye serious o eye serious pa na kodwoba ebeboa wo no a efri se akola ne ye omoja ense se ofa oba ne ho ahi na ya adwen se akola ne kura mehwe no ebasa na wo se wa ade ye wo dia no na wo se no odo oba ne ho ahi enye ne kwa so no enti kodwomra nanka die ne no yenye se ye die ne na enne be kire se akwala ne ye wo ba anase nya wo ba na eye wo ba dia na wa ye wasade se agya ahwa akwada no sebe ya ohaw bia ema metoso na emom me wafutuo kakra me pese me de ma ye maame nom eba no asiso no anya ba ma bia na ese wuhia na wo be pese woni ne beda wo be pese woni ne bewo bra wo hwe be ma na dwena onsiesie ne ho so wo be ware hwe woni be ma wo no wanware woni be ma wo no wanware wa na ya akwaye se da bra woni suban wo sa na ye me ma ne fa no woni wo yawo wanwa woni wo yawo na eto aso saa adwene kwaye se na wo be da bra woni suban na enti mafutu amede ma no a omo ba ni omo masisuo ne se be ma wo be ya tumne na tena ne na wo a hu adwene se wo ye be ma obeji watum na wawo anya sa ono ba wo obeja wo ho ebeto aso mienu no ebe ma wankasa akoye se woni suban sister yi na mane a wo boye nyina no asese ne homete enkwada ne doso ne hu hia no wo hu ne a wonye enti kodwom fante wadama bra ne be yedie ne no akwada ne ya wodi a hwe wo ba asem na no Yanko Facebook ne so na ye wia ye free honom na ye ko faith mama faith no mama ga emefa e wo live ne so e na fe so Antoinette Ferguson en so gina live ne so Benjamin Akosi mystery en so e wo live ne so won betimi aba Megida Ibrahim ejina live ne so Mavis appear en so e wo live ne so bomodia na won so fa wadwenkyere ebra ma Lydia mame ene ye dwoada na no kwasem ni yenua be wabetu edwoada wakasa na mehwe na nimu di na mse anti uyi obi a sebi ugina so ya na emma yemfa yenim entwitwi fom obi wo ho a wono nisu ene ne ban ne fia wo firi mu no sebi wanya obi ama na entu ne fo eni nti obo ne brat se de opebia ba yamfa nto ye ho so se wo ye oba bibi kakra bi a wo beye no egu hu fi sister wawo ensia sebi se sia no nhye de ni be ma pote a wono wo ho a o hwe wo mana ma wo eni se wo ka se ba ko da hospital a se sia kwadwo mfante e na wo hwe nanim se omra ma hwe ne ba ana so se kwadwo mfante mra me ye DNA na omra ma je ne ba nhwe no ohun sa ne ma we num nyina no eni kwan se eba oba wabra bom sebi obi mfa obi ba enkonko hye obi ba se chinchina a omra ma hwe no ma no wa sebi wo ye oba no wunim se de wa ankasa no wunim ba bia wo fire eni baabi a wo kro eni nti akoda na ekita wo no wunim se eya abrantie we ana se ye papa we se de ni kwa se kokodrum pepenso a jesi ye be ye de na ansa ne hu se akola we se ye ne dia no eti ama ye ntu ye hofo ne ma adwuma ensi ye ni so kese so ahuno ye ma adwuma ensi ye ni so hwa de bia no metaka se erade na fa ne ye wukunu kese
na de wadwuma enso so aka ho bema ne ba eye good wonya ma ya wo bo bra so ti ase wo bedidi wo betontoma wo beye bibia ma ne nkonko gira bema so say gisa bema de maw ansa na wo watimi akọwanim eye wrong aniti ya ma mesramo munsusu ema ebinum enwu yanimu asese asa wo pekunu asa wo pe obi de ho akwa akọhye no asa wo pe ye wadwuma manyame nsi wani so na ye wadwuma ankasa na fa hwe ho na hwe ba nyame ya adom na se bia wanya ba hwe no so ati ase hwe no na mensra mema obi ti se kwadwo mfanti se bema be abepewa ensem obeka akire de bebre o meyo ho ade e na so no ugya ye mfie nan osan befa o osan akoye adan a kwadwo mfanti se obeyo ho ade e ma ye mfa sa ne ma no ntutu ye tiri ma ye tiri munyi ye de se but the say 3 years ago me imagine say me friends be say susu na ye tinti an kakran ye susu bread ye bu so ye so the friend sister Halima to or ye say or the bread bana bread no or ye good bread and say me ji susu no and I'm say okay but not any problem say one of my me say sister me say only bread and say like or ye good because na me get bread and a picture na no na me say obey obi on you and me say okay o dey so me so ye good there and your ombra and also okay since my brother never join me and no pray me brother never join me na bibia o tia bibia kama and didn't patch also so no she mu bebre no she mu bebre because na dosu na so me she mu bebre o she mu bebre baako na ye every week bia and na ye ka shout baako so na ye every 2 weeks and na ye ka shout e so on ma na ye and me e ka mo asa say said the ono oties kana like I said it was sure no every month to be a note 17,000 100 17,000 112 Ghana cedis so the BBM akwa so and I'm na ka ayo it's na ka no every month to be a of come by no na your point na but na when I never na when I do physically so no nan verifica etino etimo di mo ana ba ko kete ho ne kete ye man to be ho na every month be na e cashier a month be na cashier to 41,400 Ghana cedis cashier to be 40,000 and then nipa ba ko free nipa ba ko ni free mo e na cashier to be 35,900 so no 35,900 and then the me the bread and the man. Me the bread and the man, me say, any no, ma china. On peso betia. Emra, sa dana na kasa ot na wasenka oye den or this is kana bano. Me message no na me say enyama mu nyama no. Nti ama me ko ni bi e mo ka cha say brother Richie. And they cash out to now say okay me ma a few minutes now but a few minutes later now by now but catch me say sisia no oto pe say o train obi na obi send you schedule so obi send you schedule na me ma a few minutes over and I'm say okay me wa ha no asaba bi e say or send or 1,500 wa ha say na ni papa or send na ma o tin papa na send 500 Ghana baba kan na say why dey na say or the account no type no one no e be ba 2,000 Ghana so say one na me make sure they say me ka sure that deal 9,000 because I have no send for mama 9,000 492 Ghana cedis na e kan nyam the course and I make us say brother Richie that deal yes and it say over money 9,492 Ghana cedis say the can also enye me dia nipa na o de no o yare
no one fan out yes can there to Mr. Osa what the office said. Oh, when you the crown and the power show. What the above what is open 5K crown for near from money for me. Oh, now they are young from furniture. Now see a catcher is 1,005 because one way I'm an anthem. Even after 2 days, grandma cash out national crown. Me koni di emu kokasha nse brother Richie. Aka 2 days na cash out aso na osi you what it. Nti nka saa brother crown nka eni no mu nya no. Na nka open ka ma me se bia me mu nye. Na me ni nipa na kasa. Se bia me mu nye. Se ni se nka me na so na se we nya afa mbaka na no ye di nki abo nipa na ma ne. So no. But ono na anya ne sai dem e cash out na no. Instead of say also the 9,492 ne ba and I woke up that and naturally me okay from my sister and you okay na make a choice say brother Richie 1,005 for the you pan on your way say me ko ono we 9,492 it's in mess around say me pa cho so the 5K krana me ne nkasa say the be at least na kuma beto le nkaka na 1,005 for the ye didn't attend because I no cry Kobaka say didn't happen. Sinestra, me can also you what ma anyone no. After me can message a friend I will send money soon. I Mr. Uber friend mama 4 months in you. You see, I'm okay the baby. Listening for both the for me. Me okay the baby. Did wake up because it's time so yari. Oh, yari almost you let the other no more yari. Adepana susu na moto no na watchi bia na mutu ya sei na watchi bia sei na nipa ba akutua Mbasho na enya na watchi bia no because you be real every month bia na etia 4,140 Ghana cedis and na o shemu 1.5 na yes 4,140 Ghana cedis I actually which is 2,070 Ghana cedis. And you know here 4,140 no associate here 2,070 Ghana cedis. But I mention what I said is all coming in album 6,000 something. Na obusa na adwuma oye because ye susu nso de na wotwe so a obi ije bosome so a obi ije enti nipa no ba mu no Richard ba mu no obusa no say adwuma ban na oye na sa sika no obetimi enya atwia Mbasho ani bisa no sister na ode buy no far mi bisa na say adwuma ban no oye ba sister na share me say odi okada ne say motos ma han oh brother no nyankopon say nka no mama oba mu no nyanje ni sika no okay, no, she am come every month bia no she am susu ni de wunya gi adedede o na achiretwia no susu no wunya gi adedede busumi aso yi enkrofo etue susu no Maame Frimpomaa busumi aso ai susu de ogia e wo se utua obi de enti sese no Richard no wo sesen Mama, me say matter on can be here for only kasa bia anytime ya me de baba star and so akopra de o friend a cry on phone o friend a won pick cry you see the other day can say that first day na me nya we say nyema mu nya na say bibi sa na o catch me say 1,005 dey ba no aha sa da me say sa 1,005 no dey can say obi a friend na o say o be catch me say or this can be bana me say menje mama me and say okay kaboma adepa Richard or the ka sense say okay kabomu a me pa cho see or the ka 28,812 Ghana cedis susu nko a oso the ka say sisu bia mame 28,812 Ghana cedis how many months no Mama Pacho, see, I'm 4 months in here. 4 months, but others need to pick up a home. Then I make us or she shall get to any movie so or see, I know I can in our home because you see, I'm not say, Bosu people and in our see, and all say, the pressure won't be a mama. And is the crime, madam is to be crammed, or maybe I know what I know, my friend of Crack actually say, Sister, I saw you, yes, cat for Mojo. Na menya ska ni mu bi kakra nti ono bia me pa ne chos ka na wono
on 10,000 Ghana cedis per Mama me fan so. Na me fama sister no fan to moja. Me say mama. Me kaya no. Me train. Enti bosome nan yi nyina e den na wotua woma omo wosusu ni muka. E den na wotua. Mama on say na me wo no. Me ye adwuma kaka na me so drop shipping me wait no. E bi so o ma me papa yo we onu and my brothers miss wa na ndi omo na me de me bed na ko bo so mo bi se o we o mama omo bi se o we o mama sa ntini si ama me hoka ko e bebebe onu so ada o wada na no me fra na so wada ewia o ewia gada ban wada ena me subi ntimi nda wa ha sei Eya semo susu de oji a edru so a e wo se utua adepa meba e wo se utua yen bosome aso sabre elder bosome aso aso Afia enti Maame Frimpomaa ya chia o na yen chia Mr. Amofa Amof power ya den beba Lawson Afisem pe Amofa ya do beba ai Frimpomaa sa menchia Amof power mano se susu die asa na ete do ho ai wo susu die wo sa wo je utua ba ne je ede ni tua nso ense se o ma no ye wo ya dabi so waje atum na waje de a mu se binum sika ena omde amao ti omde amao de a ense wo su tua ede ma wo enti of Richard baby a wo bia wo se obetua sika no enti wan tua de a mra wo ho because wontimi nyi susu enne ka wo susu musa susu de waje didi a wo se utua met yen filimpo susu de yen firi woni adwuma ya menye susu debi de aye adwuma na de ho mfaso no aye nsusu no na se de be ya obi pa wono susu anya ne de na wo je na se akwa wasa osire mu a na se ya twu denden de a wonya kwa entu wo se utua aniti onua Richard no bomodi ne baby a wo bia ba ni tua no ya ontua wo se utua eno nti Richard baby a wo bia susu sika na wo se utua ye tua na wo twe de ye tua bosome de onim de ye dua metia me kam susu amedwe but ma afia wo de ye adwuma aniti no enye den anti betua na wo ye na se wo no ya jeje de ama na egu botom na wudi na wo mfa nya adwuma susu de no excuse debi susu de men kan kire se wadwuma nkoye ena susu de bosome asun e da nyame na abo na Frimpomaa ni ya nka sabre de waje ni susu mama mema sisi a yesere susu ni nti mama me wo omra hiana den susu ni nti di holiday ni bia wo what you say enti susu de sabosome ne so a ye agi susu no na watwe eso a e wo se wotua susu na ye den na adepa omma ne kwan emma wo hu se nipa no unim na obi na de na wure o se nka de ne hyeto adepa mama bacho say oba kufu no mama bacho say oba kufu no otia ne kama no otia because I don't I'm to be what I say oh you do you know because otia ne kama on say and I get off say me ya kan say no ojini na bobo o get to also so no Thanks ya on form so obi aye first time adepa tie me obi aye first time adepa tie me obi aye first time wa be join ni ususu de yemfa no yemma no susu sika ntoatoa so se wotua ne ntem se wontua ne ntem eni kwan se umma ni susu ne toatoa so saa enti Richard baby a wo bia ye hian e wo se wo betua waje scanning kwa de betua ye nyina susu ne wo mo bi eno na ye de ye business eno na nkofo bebrede ye business nanso woje susu untua edru wo so a age se ye twem ye ntu susu saa enti ye ntu susu saa e kana wo de na edoso enti wo se wo betua ka no e di free honum Richard yes na guy named Abinga
Abing otenfa owo henfa owo kro be so. Mbasho Accra Lakeside. Accra Lakeside Mbasha. Ena neyira wone neti afani Helena Ayumu. Ena Richard Nangason sitting the Richard Ayensu. Ti Richard oti yenka. Baby a wo bia. Betua sika no fi se susu sika de. Bra, waji susu bosome nan ni a bra ne betua. Susu sika. Obi a wonya ready se wo betu susu no. Enko join ne. Susu yemfiri. Susu no yemfiri susu. Enti wo ye be ma na de unsesi obo a join ne susu bebre wo se utua. E wo se utua sika no. O she da ko join hu se de your friend Adepeka no. Just o sha sie tuatua ya ma ani ba ho no san tuatua no nketenkete. Enti tu e wo mu ni nyina no. Enti mfomso ni bi no mebo wo adepa. Se obi a wonim no no. Obi a wonim no na obi de na be join no. Yen ka susu mom nto aso. What you say? Eniema be edi adwuma be no oye. Richard na adwuma be no oye. Mbacho sister no de buy no kase o di okada wasi o di okada ma han any motors e ma han. Hey. Na sister na odi ne be join ni susu no edi en wo ka. Mama sister na odi ne be join ni no kra na nya so we see e na me kobo na mane sister no e kra na e ka che me say eya na yere no so join ni other susu bi. Na one also cash out na 5,000 Ghana cedis. Enti no e ba sa me de ko sister na ni sister na ka tell me say e du na yere na de so afa na ma farm no because e bet me aba say e planting. Ena no kro so e du na yere na de so no. Mama ma farm no because ne ka tell na yere na say sister na o yare si e ka me ya ko di ni kumu ho no. Enti sister no so yare no. Me ti me hwe no o chine di sisi ya. Me three family born in China that it's in Miss Smith says it and man say on fancy na ho ya re me flu this kind ba na me de ono so de na ma no and the sister na so kra mpo no kra ono so the sister na kra ka o the sister na ka a sister na so kra shemo oh me was sister na number wa ha say but so me de number na ma no asemo susu de yemfire o yemfire susu one na yire ene hyehye ho ene be join ne ye ena wo de pa no nso e wo senka wo hu se obi a woni ni ntu susu dadie eni kwen se wodi number bi a de be frɛ ni bia na Richard a block no number sa ye di frɛ wo fia ha nyina wa block no ba bia wo bia brantie susu yenyi ni eyenkrofo esika o matim fifre mo for Richard picture nto so mo for na picture nto so na yemani hu se yehia no Lawson Afisem Kumase so wotin knai ho a se na busuafo na ehwa ye to ne nkra susu die o kan susu anu aka me elder susu die o kan anu aka me ye fa susu ni agro eni kwen se odi susu die agro ye ni brisem on se mafia ye kan nyina bibiri de saa nso ene bobra jusu no ogie a na otuatua na odi sika na ye adwuma na mfa so oba na odi bi tua kakra be hu an se wonya dwetire na odi kɔ nanim wa abrabom na abrantie yi kwan a wono na fa so no se odi adwen kese na de eye me ya eye de wode ne baaye no se ayi si monfa abrantie ne picture nto so se wonnim no pa wonnim ni papa ye ni ho adanse go se si ya de pa e kana semi mo ye mo ade e na wo sister yi abrantie ne da so no why introduce abran ono ani ohun oni na wo de pa abrantie we ba ususu mu a I was so nya abrantie kro so hu no enti se onya na adwen se obema ya tene nka de obi nim no so obi nim abrantie ya omma ye hu no na ye nya no na wadi obi dwirim wode ne ho akwache susumu ama obi sika abedi ne ho nya asem ketwa sika na abedi ne ho no wa bomoden a afisika na ompese wutua we no ekwan bi so no ye nyansa kro no e na abrantie wabo efise wode ne ho kɔhye mu no wo hya ase se otua ne ye enti obi a wo bia nim se we de wo ya de bosome na kura bi ho kura nso no wode ne de aba
na just an modern bonti young Chris Camfamano, or so mu wie ye no se. Say mi suban no e say na tie na nya na emu hunu no nya sa na metie eno e na ema ye hwehwe abrante so obi nimu na afia mensu senka obi phone line e bi kro ni ba bi o na nke go e won kran ho yentie yenye o musika na na friend no yentie asemo a o kan e tire producer okay and I'm say oh what some be the Lawson TV ntimi yan kasa nya sa office bay na ushem e bon bay na ushem a producer frɛ wa ye busy abrantie ye hwehwɛw susu sika de ye ni susu na ebua nkrofo mo ye o madwuma ene nkrofo bebre o mo gi nkrofo sika susu no oje edru ne so a wo frɛ na wo mfiw edru ne so a na wagi sika no o tua obi de na ye ne ya mame nche sali wo obo ase eba no susu dia eni kwen se odi susu dia agro because no ane kura ye yemi ahoma ne ntum se woni ma brantie we ya me yente wonka a brantie no ye hwehwe no Richard odi susu ka odi susu ka oso o lakeside enti ye hwehwe no den ye bia ahoma na tum 03220 09665 number na the TV no so no fa ne frɛ what di susuka e wo se obetua eni kwen se odi susu di agro ma Lydia me se ohun se eyesusu no odiko wo ye na dwen se obeji sika akodi akoshem na enketua susu nketua ni nyina ma to bia tuatua ne kama meje me de awie ya sa ebi na akwa ye waye odi ni baby a okase Frimpacho ye tie o Monsieur Ofra no atwe ho free TV ne ho de ama me why onso betimi afra o TV ne o radio no ofra no atwe ho de free ho e de ama me odi ni baby a okase free me pacho ye tie o okay yen shada nte wo nka ye Mr. Omohwe lines ne mame aha wonso betimi afre oba wo radio ne wo TV no na watwe ho de afri ho de amame abrante oda so yi ye hwehwe no wagye susu sika di yen shada nte wo nka ye hello onso betimi afre odi ni baby akasa free mas me pacho ye ti o twe ho free wo TV ne ho ne kasa Pepa Trablante sa no wotie won kana ha unim ne wo henfa minim lakeside sa no wotie wo ye kromfu ankasa wo ye kromfu pa no da TV ne so no so unim asem a memmeka ne ewomu ena ka yesre wani de mu di ni bia okasa free oh me din di Mr. Atta Asarbutwe Mr. Atta yetio Otra of Fahafa menimu hasi ehinfa enimu hinfa ena wo hunu Asarbutwe Madina anya lakeside Asarbutwe na moka me pa chon ai twemu hapa anti be ma lakeside for police for na monitano producer be fa o number 19 no Okay. Yeah, that's it. Onso betimi aba. Odi ni baby okasa free. Hello. Good morning. Morning, mami yeti o. But I said o him Mr. Free dance man. Me pacho ni for Richard no or the Richard day. Like me sign Richard pair na say okuta e be like e be by Richard day. Abinga. Your friend no Abinga. Aye. Oh, okay. Minimum left side, Medina side. Okay, yeah, that's it. Onso betimi afre. Odi ni baby okasa free. Odi ni baby okasa free. Lawson FM. Me pacho yeti o. Hello. Papa yeti o, yeti won kakasa. Mpacho. What's up, Cropona? Where the Cronvo Kessipa?
Okay, yeah, that's it. Odini baby akase free yeti o. Hello. Me pacho yeti o. Ba u TV no na wachi ho free TV ne ho di amaye. Odini baby akase free yeti o. Me kasa free ko wo me din di prosper. Prosper yeti o. Me pacho abranti en dia menim ho asem na ayi case ba ko no na pese me kan bibi fa ho. Yeti o. Oh, oba mentie wo hu wo TV nim. Why? Odini baby akase free. Abacho, Milindi, first one, Kazaki Akra. Me pacho yeti o. Pacho, me bisa say, Pacho, bisa girl, say, guy no osa lata na say osa. Mentie wo hu e wo TV nim yesre wa oba mentie wo hu. Odini baby akase free. Kasa free. It's a vivian. It's your why? I'm telling you, Yeah, that's it. Also, me pacha oba de unim emfa branti no no memma emeka ne ewom na wo beka ye hwehwe no waji susu edru nkrofo so a wosi otua ontua ye odini baby akasa free Achom kasa free tema. Pacho yetie o 96.3. Pacho can or tear. Our leg side. Okay, yeah, that's it. Oba u TV no twi ho free ho ma me odini baby akasa free Hello. low TV no nekasa ye je so yetie o Photo. To see one year, see a day per week. But so be the mufufra. Then the enemy say, Yen finish him. And to send the ye nephew. And to sister no, and now say, Nim no wages can look on me. Sister no why. Okay, yeah, that's it. Yemfa NC ewa hanmu say eno nti ye hwehwe Richard ayensu ye hwehwe no abinga waje susu sika ye hwehwe na ye hu no eno nti abranti a wote ye nkan ewo nkran ho a susu na okoto wa de pa ho na wo hya ase etwetwea no fe na oje usika wie wayi wani no ye nto susu sa susu no eno na maya aba ene mranti a aba ede bo mo bra wo ye adwuma na wotwe watwia bosome watwia na wotwe mienu watua enti sedru so na waje na wontua obi dia ye rehwew wo de ka betwia e ka na wo de no bra na betwia Lawson Herbal Center the Virgin Doctor o se menka nche o se wo de nromiensa aba adwama so a